Angikubingelele mbukele ebusakade wakho Eswatini TV. Themkosi Mbuyisa mbukele yakubingelela uyakuvusela. Sihlelweni ngimbukele Litsini Libandla. Ehlelo lombukela khona siba khona ndzaba tetenkolo setsela khona embhalweni lokuliBhayibheli. Ehlelweni ngimbukele ngibale bafundisi noma ke bana abaqeqeshekile kandzaba tetenkolo. Sibuke nje sihloko lesabe sikhulumisana ngaso ngalelo langa. Lamhla ke mbukele sithi nje asibuke sihloko selithando. Luyini lothando? Noma what is love? Isihloko lesikhulu kakhulu mbukele nje masadi ukuthi senyangeni nelithando sithi nje mbukele la ukhona khona ekhaya la usibukela khona mabona ukuthi la usibukela khona ku YouTube siya kumema ke mbukele ukuthi ihlala nathi singumsakado yangihambe ngedwana ukhona make Sithembile okadlameni usuka lapha ebandleni lasezakhele FEA mlomtsala kahambe edwana uhamba na Pastor M okasimelane usuka lapha ebandleni lasezakhele FEA naye ngicela ithuba angivusele ma Sivusele Mbuyisa sivusele nakubo babukeli emakhaya. Amen. Amen. Angivusele mnguni. Siyabonga Mbuyisa, siyavusela kuwe mfowethu. Amen. Siphinze sivusele nakubalande nababukeli emakhaya. Amen. Siyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya njengoba ke uyadivela abantu abadzala sinabo lamhla la studio sikhulumisa nje indzaba yalo luthando. iBhayibheli lengcwele ke uNkulunkulu kwemagama lamakhulu kuJohn 3:16 ethi uNkulunkulu walithanda live kangaka wathi made wanikela ngendodzana yakhe lebe itelwe iyodwa. Ngiyacela cala ngawe mfundisi. Kuthi kepha nasikhuluma ngelithando sisuka sikhuluma ngani? Mbuyisa uyicala kahle ngoba uyivula ngelivli lenkosi John 3:16. Amen. Lokusho ukuthi nasikhuluma ngeluthando sikhuluma ngebuNkulunkulu lebe singathi pheceledi ngesilumbi is godliness kunjalo ngoba nakathi athi Jesu uNkulunkulu walithanda live kangaka waze wanikela sithola nje lapho nje sidibekwa nje ukuthi luthando ukunikela uyanikela ngempilo yakho ubeka phasi konke lokuthi mina self nguvakala unikele kuze kuthi ukhone kumthanza lolomunye njengoba lisho iBhayibheli nekwekuthi ke kwesibili Mbuyisa ngilokwe lithi ukuze kuthi ke uNkulunkulu wakwenta lokho kuze kuthi bantu bangasabhubhi babe nekuphila phakathi losho ukuthi luthando alubhubhisi alubulali kepha luthando uyaphilisa. Amen. Ngiyabonga kakhulu mngoni. Makedlameni nawe mhlambe ngaba khona lokushoko uthi nasikhuluma ngelithando sisuka sikhuluma ngani ma? Siyabonga Mbuyisa ngicabanga ukuthi kuloku lasakushido babesimelane uteka yona sibili umngoni. Sekungaba kungeda nje ekutheni like ashido kokuthi luthando alubulali. Luthando luyaphilisa. It means la kunelithando khona kunekuphila. And la kunelithando khona akubi nje kuphila maybe lesingathi kunesikhashana lesithite but kuphila lokuphakathe. And when nasibuka luthando sibuka nje tinhlavu noma ke sibuka lelithando nje lona la kunelithando khona kuba nenfokodo la kunelithando khona kuba nekuthula la kunelithando khona kuba nekuthobelana la kunelithando khona akubi khona ipride. Ngiyabonga kakhulu make mbukele ekhaya uyadivela kubantu labadzala bachaza lona uthando kuthi luyini uthando la sikhuluma ngelithando. Mfundisi njengoba sisenyangeni elithando sekuFebruary inyanga la khona wonke umuntu ajabulela lenyanga yeluthando. Ngabe vele tikhona indlela mfundisi tekukhombisa umuntu lothandzana naye ukuthi yati ngiyakuthanda. Kunjalo Mbuyisa. Manje leti ndlela leti akusito ta February. Lokuthandzana kufuna lokuthi kuthandzanwe lo 12 months letinyanga letilishumi nambili singameli February kuphinze 52 weeks 365 days bantu bayathandzana lo February nje seyindlela ukuthi ngidawuthi silu celebrate lo luthando lwethu kepha njena
akusebenzi wena Mbuyisa ukuthi sitawufangatana onke lamalanga from March to January bese sithi ke ngalo February asale sikhombisa luthando sigibele siye eNew York siyo enjoy impilo khona akusilo luthando lolo kepha ke nangulo February kukahle ukuthi silukhombise luthando ungadenda nje into leti special longavami ukudenda wende umntana kenu ukhombisa ukuthi uyamthanda yebo yebo kakhulu umfundisi yebo kakhulu umnguni make mhlambe nawe khona lo ngakusho ukuthi ngabe vele tikhona indlela etindlela tekukhombisa luthando elikakhulwini sibuka nje kulehlangothile ukuthi njengoba wona ninababe nithandzana tikhona Mbuyisa tindlela tekutshengisa luthando kulomunye nakulomunye maybe between ema-lovers ngawusho kanjalo between bantu lababili labathandzanako okay kungeta nje kuloku lasakushido babesimelane i-appreciation lokukhuthatana noma-ke kuniketa umuntu umdlandla kuloku langiko kumkhuthata empilweni okay that's the number one thing lekufanele kokuthi siyende kutshengisa kokuthi lo muntu ngiyamthanda okay yes babe uhlale nje umkhuthata exactly babe kulokunye ke kumcoka nalokukhulumisana lokulesithi phecelede i-communication i-communication ke ngiyona in-key because nalendzaba yale appreciation ichamuka nje la ekutheni vele siyakhona thina nawe sobabili ku-communicate ke kukhulu mhlambe sekungaba sihloko lesingasikhuluma kwengcema langa lamanene but nje i-communication faka konke ngokuthi ngiyakhuluma kokuthi nangabe mhlambe kukhona lokungijabulisile la kwendile angisho phela nangabe kukhona mhlambe lokungakangiphathi kahle angisho phela nangabe kunema plans ema-dreams noma ema-visions lesinawo angihlale phasi phela sibonisane kanye lokho kuyenda kuyatshengisa lokho ukuthi ngiyatshengisa ukuthi lo muntu ngiyamthanda ngiyati lokuthi ungubani uyini lempilweni yakhe cha ngiyabonga kakhulu make eBhayibhelini ke mfundisi wami encwadzini ya1 Peter 4:8 iBhayibheli likhuluma amagama lamakhulu lapha lithi ngetulu kwakho konke hlalani nithandzana ngoba luthando lusibekela tono letiningi ungathini efundisi ngalamagama nawo lakhulunywa kuleli verse kukuwanzisa nje evakale kangcono kumbukele ekhaya Mbuyisa uyathi lenza balena isebaleni leye kuthanza ngeluthando ngoba luthando lusibekela tono letinyenti uthi tena na Paula encwadzini ya Romans chapter 12 verse 8 uthi asingakonetani lutho naMbuyisa sibantu kepha nje yinye into lefanele sikonetane yona noma lesikonetana yona uthanza labanye bantu bese uthi ngobe nangabe uthanza so uvele ugcwalisile umthetho wasimakathe okay ngoba uNkulunkulu kusho lo luthando vele lobuNkulunkulu mawutawujabulisa uNkulunkulu umjabulisa ngekuthanza kuloloku sibuyele kulolokushoko ke kwekusibekela tona kuyasicacela lokuthi kusho ukuthi lo muntu umthanza njengalo kanjalo okay enekude umuntu lo perfect kulomhlaba lo desono nangabe uthi utawuthanza lo desono kusho ukuthi wena uexpecta ukuthi la emhlabeni utawuphila netingilosi kuva kahle ngoba vele sibantu sitawenda emaphutha phela Jesu wasithanza Mbuyisa wasisemaphutsheni seludzakene kuva kahle ba wasithanza ngoluthando lolukhulu tasijekelwa donodela nathi ke sithatha kuye sihamba ngeminyawo lwakhe sefuna sibathanze simthanze umuntu simthanze nje lokho anjalo mangaboleka silumbi bengathi sithanza unconditionally yebo kakhulu mfundisi make naleli verse lithi ngetulu kwako konke asithanzaneni lingichaza naselethi ke lo luthando lusibekela tono letinyenti ungathini lapho make ungimake kule journey yeluthando sobe nesikhathi kukhona longakukhuluma
kunabantu ekhaya labathandzanako kunaba abantu futhi leyo khanza ukuthi uveta hlazo lemyeni wakhe noma uveta hlazo lemkakhe kuthi tonotakithi nati tibukene. Okay, ngiyabonga Mbuyisa. Kulolu hlangothi lolo ngiyalithanda nami le party ekugcina lelithi lisibekela tono letinengi. Okay. Yes. Bese sesibuka encwadini ya 1 Corinthians nasifunza chapter 13. Okay. Sifunza from verse 4 to 6. Sifunza ngelithandvo. I think that's the main book lekhuluma ngelithandvo. Ngelithandvo, yes. Uyatibala lapho Paula tintfo lutsandvo letingilo. Okay. And now tithatha letimvo latilistela pha Paula utiguculela. Letimvo leto kubese kugucuka kuba sono. Okay. Nakathi nje lutsandvo luyabeketela. Kungabeketeli kusono. Okay. Nakathi lutsandvo lutfobekile. Liyatfobeka. Being proud sono. Okay. Lokusho ukuthi khukhumeta kunjani kusono. Kusono. Uyachubeka uthi lutsandvo lumnene. Le timfo latibalako lapha lama characteristics alelithandvo. Ngona lekufanele ukuthi siphile ngawo emakhaya. Asashito umfundisi Melane uthite sithandza unconditionally. Kuliciniso lokuthi na umtholile lo mfu wakho lo mathandzana wakho lo partner wakho angeke uze utikhanze tonke letinvo mhlawumbe lotifunako. Okay. But ngalendzaba noma ke ngalenxa yalolithandvo le timvo letinhle langito noma ke letimvo lama qualities lamahle lanawo ayaye bese asibekela lokunye lokungale ngemuva lo yaye ukubuka wona ukuthi ungathi ke lokhu akusiko mhlawumbe lengikufunile but ngenxa yalolithandvo lolithandvo liyaye bese selimbonya konke selisibe bese sekuba kuhle konke kube mnanzi konke. Ngiyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala kuthi lithandvo lisibekela tonke tono noma ngabe bona tono letingakanani lona lelithandvo lenta ukuthi thina singatiboni thina singaphandle kodwa lapho bantu bakubone into lenhle ngalokuthi vele wena uyathandwa kunemuntu okuthandzako akube nethandwa emakhaya siyabuya sachika khona etitolo. Sahlelwe lemukele Litsini Libandla ngiyakwemukela sakuvula umsakazo wakho Eswatini TV. Mbukela namhla ke sikhulumisa nje indzaba yelithandvo ukuthi ngabe luyini lutsandvo. Likakhulu umbukela litsandvo silibuka nje kubantu labathandzanako noma tithandzani noma kubantu labathatsene. Siyalibuka nje litsandvo umbukeli sinebafundisi lapha sithi nje asesilibuke sihambe nalo impela. Mfundisi wami ngabe yini le yenda ukuthi luthando luphole kubantu labathandzanako. Mbuyisa luthando lufana nelitiko luyakhwetelwa luyasentshetwa lo lesiye kusikukhanze ukuthi kuyinkinga ngilokho ukuthi bantu labanyenti bacabanga ukuthi kuyatendekalela kube ngahawukela wena Mbuyisa uthi hlele kahle nemkakho ngihawukele ngithi maya ngiyafisa kanzi maye uyakusebenta nawe kuze kube ngilesimo lesikulokuko. Okay. So kufuna ukuthi sikuconze lokho ukuthi luthando luyasentshedwa ngiko vele emshadweni kungangeni bantwana ngoba ngena ufuna ngene umuntu lo mature lo tawukhona ukuthi luthando alusebente lo mshado nangabe sikhuluma ngemshado ube ngiloko uNkulunkulu labheke ukuthi ube ngiko. So makafishane nje luthando vele libida lokuthi laba lamshadweni batimisele bakhuthale kube nanako lesithi yi-commitment ukuthi lo kulesingene kuko lo kulesethembisene kona sitawahamba ngako siyawuze sifike lapho khona sehlukaniso kufa njengoba safunga luyavusetelwa luyakhwetelwa uyamtshela nje na ekseni umkakho Mbuyisa ukuthi ngiyakuthanza mkami naye athi kwakende kulutho nje naye athi ngiyakuthanza myeni wami kanjalo so kwamalulanyalo ukhona nabo WhatsApp emini siya WhatsAppelana siyavuselana sikhombisa so loku sikhwetela
loluthando sakha loluthando lwethu ufuna ke futhi ukuthi loluthando phela lungabi lamlonyeni wena Mbuyisa kuphinze bese kuba dendo. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Usakhuluma nje mfundisi bekunalombuto ukuthi loluthando selipholile labanye okhanza bafika la khona bashana khona sekupholile lithando fike sebayashayana. Ngabe ungathini lapho nje make nalo luthando selipholile la kulabazalwane efike la khona babekana khona sandla. Leyo indzaba lematima kakhulu Mbuyisa. And futhi yimvo lekhona lesingeke size siyibalekele khona la ukhanza kokuthi lempilo mhlambe lesiyiphila lekhaya akusiyo lempilo lesifike siyiphile lebandleni ya. And kukhona ke vele letimvo letiyayitende kokuthi lelithandvo loluthandvo lugcune mhlawumbe selungasabonakali noma selipholile. Esikhatsini lesinengi nawubuka mhlawumbe nawulalela noma ke ubuka lesekwendekile kuba ngiyoyina indzaba ukuthi asisakhulumisani la khaya. Uyasho umfundisi Melane ukuthi lokuthi nje uhlungishela ukuthi maye ngiyakuthanza nami ngiphinze futhi ngisho hawo nami ngiyakuthanza Nkosi. Hawu yenkosi maye lamhla umuhle kakhulu lamuhla usulekile. Ngewami lo muntu kufanele ukuthi ngikusho kuze ukuthi bangabe bangamtshele ngapha because nangabe mina ngingasho nakafika emsebenzini vele batawufe bathi hawu yenkosi maye lamhla usulekile. Maye Nkosi lamhla umuhle amangale naye amangale ukuthi athi lemvo lena yimvo lengikade ngayigcina. Okay. Nalamagama ke mhlawumbe lesiwasebenzisako lesibitana ngawo. Kulesi isikhathi uyayi uve nje lomnye asho ukuthi hey uyatinka ungcono mani kuvakashele emakethe. Ngoba labo makela bathengisa ibitvo lapha uyakubuta hawu kunjani isithandwa ngusita kanjani ungibita ngasithandwa ligama ekhaya labangangibiti ngalo. So kakhulu kuba ngule communication shothi lamagama lamnanza ahlala khona nalekhaya ayakhona kokuthi asakhe ayakhona nalokulakha loluthando. Bese ke lokunye kuba indzaba ye respect. Once sahluleka noma ke sasesilahlekelwa ngilokuhloniphana vele noma kanjani thando liyaphola sekuvele lithando luyaphola ngoba angimhloniphe njengesithandwa sami angimhloniphe njengemyeni wami noma ngabe ungumngane nami but ayibe khona lenzaba ye respect nase singasa respectani vele ngilala khona ke kutabe sekuphuma nalamagama langasiko kahle lomnye sotawugcina asasiphakamisile nalesandla ngoba atawuphuma lamagama la hedletabo lekungakafanele ukuthi ngabe sibitana ngawo la khaya. Ngiyabonga kakhulu make ufuna kungeda lapha mfundisi. Kungeda nje lokuncane wena Mbuyisa kulolo kusho kuma kedlamini athi nzata tekuhloniphana. Kumcoka lokuthi sadi lokuthi kunanako lesithi ngema functions umsebenzi wakho noma lubito lwakho njengendvodza emshadweni lubito lwakho njengamake emshadweni. Njengendvodza nje kwindvodza iyalwe kuthiwa ayithanze umkayo njengaKristu athanza libandla. Umsebenzi wendvodza ukuthi ayimthanze umkayo njengaKristu athanza libandla. Kwathiwa make akathobele indvodza yakhe with respect ngekuhlonipha lokukhulu kunjalo. So sithi ke nasikhulumisana kude indlela indodza leva ngayo luthando sidabo make nabantu labasha indodza luthando iluva ngerespect noma ungayithengela iMercedes Benz nangabe uyakhona nawe ungayihloniphi ibona nje umfati logabadisa imali ayiluva luthando kanjalo namake nangabe kude kuthi indodza iyamthanza noma indodza ingamentelani nangalivuluva loluthando lawo lesithi affection and care ubona nje indvodza lemgabadisela imali nale manipulator ngemali ngoko baba. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Sisela kule kuphola kwelithando make Dlamini. Ngabe singaluvikela kanjani lokusiloluthando lungapholi? Nekuthi ke make nigcine singakuvikela kanjani ukuthi la khaya ningibabe namake noma nibantu abathanzanako nigcine ningasaboni ngasolinye. Ngiyabonga Mbuyisa ngicabanga ukuthi siphinze sibukela kule ngcikithi
lendzaba yekukhulumisana le communication ngicabanga ukuthi ingiyona imcoka kakhulu kunako konke asixoxisane asikhulumisane kunjalo angive lokho ukuthi lilanga lakhe libe njani lihambe njani kusasa kwendekani kutawuhamba njani kusasa unjani yena nginga assume nje ukuthi tonke tintfo kahle yes noma ke vele ngiyamati nje Dlamini wami wahlala anje noma ngabe kukahle noma kabi uhlala anje exactly lokunye lokumcoka ngiko lokho ukuthi siphindze futhi sikhuthatane njengaloku ngishidwe ekuqaleni asikhuthatane lamagama lesiwasebenzisako lamagama lengiwasebenzisako kum-appreciate akabe khona ngaso sonke isikhathi nalokuthi phela asizame kwenta netimfo letintsha lakhaya indlela mhlawumbe lesiphila ngayo indlela lesenta ngayo timfo nami nje akube netimfo letintsha lengitawutenta lakhaya lokutawukwenta kokuthi umndeni wami noma naye ajabule naloku lengikwati ukuthi ngikona kumjabulisa angende kona kakhulu lengathi ukuthi akumphathi kahle angivele ngingakwendi kuze kuthi sitokhona ukuthi siphilisane kahle amen ngiyabonga make usangiphendula mfundisi lo mbuto ekuvikela kuphola kwelithando ngiyafuna ukuthi uyithinze nendzaba ye language ekhaya ukuthi nisa communicator ngiphi ilanguage le right nguphi nje ihamba njani indzaba ye language la libani labathandzanako lothando umbuyisa vele luvakala la emlonyeni angeke uthi uyangithandza kepha awungikhulumisi kahle uyangithethisa ngiyabekisa uyangithethisa kepha uthi uyangithandza lokusho ukuthi lokukhuluma kufuna kuhambelana nalokwenta kwami le language phela liBhayibheli usiyalile Ephesians chapter 4 verse 29 wathi akungabe kusaphuma nalinye lelibolile emlonyeni wethu imishado leminenge imbuyisa ibulawe kwekuthi la emlonyeni kuphuma lokubolile yini ngilokutamlimata lomnye umuntu kunjalo ngiyaye ngithi ke mina wena mbuyisa na utawukhuluma inkulumo ungiyibhekise kuwe ungase ngacala ngibhekisela ngakimi kuqala ngicabanga nje ukuthi kepha nangathi la kumkami uyathi wena ucabanga kancane ibuyela ngakimi bengingeva njani mina nangabe mina ngingeva buhlungu ngekuthi asho njalo kusho ukuthi nami angisukusho ngoba lithi live lenkosi yenta kulolo munye njengaloku ungathanza ukuthi kwentiwe kuwe kube besingenta lokho mbuyisa besingahlala kahle nasemshadweni yabo kakhulu mnguni ngiyafisa abantu labadzala sifike ngasemaphethelweni ehlelo lethu sisasengaliphethe lelihlelo make ngiyafisa ukuthi ukhuthade abantu labathandzanako ngebumcoka bekuvuselela luthando lwabo enzabeni yekuvuselela luthando sengiyathinzeka nje sisakhuluma lokho ukuthi enzabeni yekuthandza lomunye umuntu icala ngawe funeka ucale utithandze wena love yourself nangabe utithandza wena kutawuba lula lokho ukuthi bese loluthando selichithekela kulaba labanye bantfu nekwekuthi ke nasithandzana esikhatsini lesinengi akukabhekeki kokuthi ngifune kokuthi mbuyisa ashintshe kuloku langiko but angimthandze mbuyisa angiloku langiko ngingamthandzele kokuthi ngiyamthandza yena but ngiva ngazuthi ngingamthandza kangcono nase kukanje kuba khona lokho ngalesinye isikhathi but nangabe lemvo ngiyakuthandza sengibekise nje kokuthi mhlambe ngiyalithandza nalishethi leligcokwe ngibabe embuyisa angimthengele phela umyeni wami ukuze ukuthi naye atobukeka njengambuyisa ngiloko lokunye lokusitako enzabeni yelithandvo ngeke yena ngize ngimshije yena as a person but tikhona letimfo lengingadenda kukhuthata la ekutheni siqhubeke sithandzane thina na amen ngiyabonga kakhulu make magama akhe egcina ngiyacela mfundisi wami nawo usho magama akhe egcina usasho magama akhe egcina babe
ukhutsate nje umbukele ekhaya ngibumcoka bekuvuselela Lutsandvo. Yebo Mbuyisa, mina bengingathi Mbuyisa uyathi kumcoka lokuthi njengoba njalo nje ku February sithi inyanga yeluthando. Nike nisithathe nje isikhathi nihlale phansi. Nento enakule kuthiwa i-evaluation. Okay. Sikhulume nje sibe open lomunye kulomunye. Kungaliwa Kumnanzi. Sikhona le mahotela phela sithathene out ngaFebruary sisemahotela kumnanzi. Singadla ama chips, ama fish and chips kuphela. Kepha siyuphinze sihlale phansi sobuke lo mshado wethu ukuthi ase ungicritique ngawuthi ubungisole nje. Angeke ngikuphendule mkami nangabe ngiyehluleka kuphendula nathi manje ngumathele manje ngano khona ukukhuluma. Ube honest uthi ngikuphi la ungathanza ukuthi khona ngente ngendlela lehlukile. Nami ngithole lithuba lokwenta njalo kumkami. Senda njani ke lapho sivusela lo Lutsandvo si open siyakhona kumtshela lo mnyosi uyathi mina nawe ungangihambela kanje nangihambela kanje ungangijabulisa kungaba mnanzi emshadweni. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mbukele ekhaya ngenxa yesikhathi ngabe siyachubeka nalo lihlelo. Lihlelo lethu lemnanzi kakhulu mbukeli. Mina kakhulu imibuto engizafisa kuyibuta abafundisi bami lekunabo lamhle studio. Ngenxa yesikhathi mbukele ngiyathanda ukuthi singubonge ekhaya la khona la sibukela khona. Ngibonga abafundisi kusihlonipha nje kuba khona emsakatweni lamuhla betawusipha nje nalwadi nalo lebese lutsingana kangaka ukuthi emakhaya asithanzanene akungaliwa emakhaya akube nekuthula emakhaya Lutsandvo luyavusetelwa ngiwathandzela amagama lathi emagama lamnanzi akangagcini ngaFebruary kuphela akasuke from January to January. Bukele ngithemba Simbuyisa ngithi bodle ihlelo landzelako emswateni wakho Eswatini TV sibo semaswati usale kahle.